Kabor Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Sekretari Jengashnat Hima Nongwa mau tamur leadership ubah forecaster nongrang lepla bagadan gajinya selah kebasyur kei bhabendi ke jaka Jengashnat Hima Nongwa mau tamur syikishipai BSF ubah nongrang loong bagadan gajing temu bandi ke jaka hakador ke bah news pak lor tingka bat kladan ru gajing keren batang syuyo gajing menjer bandi keterat shipai kan siu syua ya kani san phok lor tingka syua bagan shim ya ke jaka ubah nongrang la keno bagi beri keberang ketiwanya selah ya kani Degi arung kibriu kata usadaship Jengashnat Hima Nongwa mau tamur uba istancing jana nongbet haringkan uba rasting well thaba uba long acting lengdo jong ke hima so yong menchua. Uliat hu bagla terwa hau balada yo shuwa kata kasan folklor oni sam shua marsan klur tingka. Hapring jong kilangut hendre uba nongrang umtre bajadan benta hakata kajinga sela. Na kerteng ba forecast nongrang Hari Sekretari Jengashnat Hima Nongwa mau tamur sayang leadership. Tingawan handi ya kah, pokok Silong Press Club, aku akan pensai katu kali ki banta ki bedai, bat kejengmi kubor kini kendat kisi, ha kejengnya dai, bat katu audio recording, ke voice recording, kepala pensai pek ba di ba PS kendo, bat kumjuru kepala mi pade kejeng persya. Nagaliang jokarai war mau sau kebah pek manong spung bat kumjuru na usodar jongka nawa mau temur. Hadin ke bangliu I ya katu ngadap da kajing snow kia kamtam abaliu snow ya kajing pensai nagaliang jumba PS tendo da kaba purami I kaba ina ong ba kalong kajing keran kai ya katu. Bat kumjuru kajing sukya kajing yade bat kajing terwas bun ke hima ban ai yakikun kasi kara ya kajaka kabasi akar bat rengkat berkapisa kabasan san hajar tengka kumka jing yarap nakabata bantit yikiprek ban sinahi kisam tehlo juga dikei manta ku musketri ngami sakmat ban pensai ya kajing long jumban juga dikei barokah ta kabaneng kong abang apek ban akmi itu jumpan pensai ngam semlalap ya kado kuno kajing keli bat ong mano bla record ya kato bat balai kami ka audio recording. Tidak bahasa kedar bek ngakwa ban pensayang de badai mangau ba record ya kato ka kajing ya kedan. Ngaku musketri hakapor kebangang record ya kato kajing ya kedan. Ngai don rekat bodo sedership Jengashnat Hima Nongwa mau temur uba estansin jana nongbet. Harengkat bodo ada baisar uba ras tenggol taba uba longru u akting lingdo juk masuk yang mensyua. Teka jengkeli kalong balai hebangi long paranong kitkam nga kumusketri ngadang note ban record ya kajing ya keren jongki. Kata kadi jengkeli ke balai segi pai ba kesulang mo. Menta da kajing sukya kamesim ngan haban yatu kenang bagi pai ba jong kari kasi jemi barok away kam tam ke hima so yong bat Jengashnat Hima Nongwa mau temur ki de bang semutu saya kan. Ngapla hapi menta daga burong shwa bangang record si kenta tam kejing ya keren kejing ya ketaj kaladon kabaningkong du kabau uni usodarship wanra hakata kejing ya kendu kajonggi kabangang record au aka arku atrik nai ban reu arjara kuar wanra ya kade ka notification order kabala penmi da kadis council kani kan notification order kalau permi aka arku kendai tarikh April arajar arku ar bala betha yau lingdo jau kahima so yong badai ban weng shwano yau kumu sedership Jengashnat Hima Nongwa mau temur kani kan notification order kabala permi da kadis council teune sedership wong ngasu khya sibun bahalor kani kan notification order bala permi da kadis council ba lingdo so yong ude ban weng no yau Bunweng no yu. But hakata kapori
Kalau adon pat kajing ya beli jumbot bad uba ras tunggal ka ba kumu advisor. Wong wadom snow ye hadin kakat sau terik ngan selek ka badon kam. Takadau kami kato wat snow ye sulum nai perkat kuslai hadin ka sau terik ngan ale ke judon kam. Kat sau terik kedai kasgi kat sau terik jum Julai arjar puar ka kedai sukonsel kal betha ya ka hima soyong badai balum dor bar hima. Tenrei katon kajing penkela pada hadin kata kajing ya keren balara no sekar pulai terik. Ban kajing kemujung ras tinggal kaba kajing kemilan tiga lo. Upen don kam da kikun samla. Ban ya ka kerten juga JSC kikun kihijar juga hima soyong. Bad da kajing kemilan ti bahadin kata katso terik. Uleng do ka hima soyong ba basyon pangkaba usakelam ban mo uudwan kumuleng do. Kata kalau ada lupa kaplan. Teha kan kajing keren. Kajing keren kalong bandi ya kan dia kajaka arah jarak kar segi biasa. Kajaka kaban kentup nadu salyang hadu kebenta jongkau shru. Bat kane ko shru kalau itu tengku bat ke himanong spung. Kidon ki benta ki bahab bat ke himanong spung. Hakata kajing keren na ngaong kumne. Hatu nyin sludai semo. Banya pelan banti ya kena kecaka. Habaya kiwei mensua ngini ya persya. Kumpa kapau hakri koding iba pia sendo bopli ibakla damar ba imdai kiko ni hajar ki masok yong ba imtip ha ngam nom perem ya i. Kajing pensai ba pia selendo ba kilong kinong yada bandi ya kecaka ciki BSF kade kene kecaka kabadon hanak rabel pilang ku'a pilang kubi. Kane ngaru ngadon kata celsuts kepala penmi. Dia kajeng lotra kade ko order kabade na order juga high court. Tende kene kajeng keren mi keren jaga jaka no salyang adu suru dei ya kan nakrabit. Ngong men suang ya persya iki breu bandi ya kajaka ki BSF kabadon hanagrabin. Mentangin plan bandi ya kene kajaka ki BSF na salyang adu suru ngam padang ya kata. Ban ngong okay fine. Tongin ya ra suaka komiti lada ke komiti kaya keren kumno ai kadun kadar kaduan komiti re bengin ni perkata mangilai buat ngamla pan pedang ya kata tapi os nguru recording da ka baburom iong bala ada pia plan ban biasa pun do Nepolin da ka baburom ya ile iba bapi ngamla ban kan da pan pau kerten tengam tip kajing keren ayu don bat kita kata ngau ngaburom kajing keren ti ba ras tungul teba la pun utau surrender Sherman Kebangan atip hi kebang mai yong atau kajing keren udah surrender jong kiseng le no na asa. Bagi leadon kata kajing keren. Bat kata kajing keren na sutu suaban ya kendo yang la don lupa kajing peleu jenggot. Kajing subut bat kita ki we padai ki breu kum kita surrender jong kiseng le no na asam kumbalapan pau dei ba ras tenggol kapa. Bat utau Nepolin kebangan ngamtip ki ya keren ayu. Kumbaga pau ko dio recording kolong komta. Tehang pa kajing keren nga ngom tre ya kade. Ladang mi keren so komiti ngom tre we kolong. Namar pa kasunat himan wa motomur kampat syai kedar. Bandong kalalong purane. Namar pa kane ka salyang hadu seluruh kumakalong kadang hap kajing pek kajing mi jogi majirang. Mentang kita ngolong on the way, ban perkat ya kade, ban pendek, kade sponsor kadang pendek ya kade. Temata aku nungin sudi lah kade ya ka. Okay fine. Teh kata kecil keren ki penbor ya ki ong marmar sankror ini share mangi laingot. Dak baburom ya kata. Kabatam nang ta. Ni sabu akafan juga hima. Ban pelut di kejodon kam ke hima, ban siu ya ketulap ki menteri ya ki we pada ki dekat ki nong teri ke hima. Ngam dong tre. Bat ngong ryeki bangati kenabe pakai hima jirang kan sakit. Bat na pedang jungi kim kibaya trailang kin se persya ya kan kakam. Gong lada don kiba persya na pedang jungi kenhon bitrailang kile akum do. Dak baburom sudar si buong. Kinu kiba persya ya kan kecing temu. Ngan weng be. Lada de kimentrine, lada de kedekor ke ustip komiti jo dor bar himane ngan weng na kajeng long dekot jungi. Nasuki akan nasib ngah kata kapor na perkat long I'm the one bangangan sa weng namar ngan persya ya kena kekam
Klaim dodon dah kelenti ke badai banyak keren. Klaim kejui menjur ke komiti. Klaim ke menjur ke hima soyong. Klaim kejui menjur lang ke jirang. Klaim kejui menjur lang ke kun kasih kara. Ayam dewan. Bangan opus ya kade. Kejui temu jongki. Bat kumta padeng jong kata keke berkhoi. Kapelong ya ka. Bangan record itu record di batang army di dunai. Napa deng kejui keren ke bacikan tatam. But hakajing siya ngam kabilinti bagan audio recording kan spread. Hadin dipanggil ia terikam kumta. Kaja siya kumta. Nga persya arti di kajing persya. Wei kalong kan ar kalong. Ngong ko mahep, ni sayong mahep. Ko ba masayong ba uras tanggal taba. Okay. Tong ini penbait da kabalenti kabadai. Ya kini kiput kisam sakima. Ngini sutu jengmut bat kabor hima jirang. Ngini sutu jengmut bat kabor hima melim right marwet. Ngini sutu jengmut bat kabor hima nongklau. Ngini sutu jengmut bat kabor hima nongspung. Namar ngitung kulang. Ngimla mancuyai. Jubor justi namar bakane gehima. Dakis pa senam tam. Kam kalalong ino yingja. Tekim pedang ya kata. Bat kabapau syai kedarni kalong pat i-ignore, i-skip no yang naka kabangin ya keren kikam. Bat kabang sutip carum sanang kiong laji di wes keteri ngangam tiba kata. Ikot kisla parfai kidang don bangga. Kimi kicuki ke office property parfai kidang don bangga. Nga apmi nanti lamo kanwan kajing penbaik bayi kini barokot on produce. Bat ban pentelun kat kum kelenti kebadai hak sencar hima hak rikasi maju. Ngakwa ban penkut yang tahu bentah ngampoi perkat bagan spread ban open viral kon. Barang ba viral ngakwa ki menta bangan pensai kumle kumakanong. Ban pen viral ya kata ningkong hi kalong ba hadin baki kila skip yang alami isi pun ki kerum keram ki hima. Ki bala percang ban encounter private ro ya ki kam ke jonga. To. Kila percang ban encounter ya ka prestige ke jonga ro. Kami ke huriura tengah ningkong hi na spread ya kade haki paralog kibaya trira kimentri kidekhat hadi nang to kadon wi WhatsApp group bat nga nang to na WhatsApp group ibat kidon ki parlog ki balapan viral ngambanya ki ngam solusi ya kajeng viral kan dia namar di manga bale ya kata ban galong welcome bat ka buburom ru ha to ka por kidon ki parlog na kisan balang ki kilafun ya nga kong igwa ban kendu banyak keren halor kade ban tidak okay fine ban ki sujal kajang wala dai bangan pensai pai ba ngalong ready. Namar it is true and it is right. Nak kata cuma lagi barakat. Kumpulong mata taga jaka atau diladi sisa biasa na kalau Kata tengah ngaptip su ya kata namar ba rengangit hi timpat di tamangam yo kubosu namar ba kino kam kila su ya trade tamba Esther Singjana baru ba ras tengwel taba. Tengah kwa menta banyotu katu kat ni pat ki jingle don bor ki jogo. Kebakia tu suah bangan record kalong news pak krur tam bakin di seki biasa. Bat lada yo ya ka jing menjur na ulendo bat na usadarship kena ada ban san prokuror. Te ta ka san prokuror ki ong yang aban penbot ngini share mangi lain wat san kror bat ke batam ngin swa hak deposit na ka mata jing don kam soki ma. Tengah supia lor kata ki barkhoi ta ka daw pelong yang abangan record. kumbakan lu ikut jingke taga jaka. Arhajar agar timur. Hadu mentahi kalau kumbang laong biang nadu kapor bangang persya ya kajing temu ya kajing tray don bor juga dia arngot ki kam jong kahima kinum pentip su ya ka. Teka executive committee ka jot ka perang. Nginom la bandum su ya ka executive committee bat kane ka di proceeding register ka bangilum khaddu hi kalong ka bangilum khaddu kadai ha kane ka khat pratari November arhajar arkulai ha ka ba mau uru semlawan ha kane ka komite la persang bon sin bandon ka komiti banyak keren ka bit kebiang jawatsu haka jingi de bat caka dusu konsul ngal apa ru ka komplain ngal apa ka komplain rengkat kidur kidar sauling do so yong ru ngalaju pa hin du arko tur no umbar arjar arkulai nang ta sa dusu konsul ngarang supa manakane kan du tur Oktober mata usne arjar kursan haka jingi de bat kine ki berkakai ki kurung geram sati ngalawan ban yekendu hi instansi ilaka haka jingi de Ke ikut respon dulu. Respon tu kalau bayi sebesar punya yang kan dikakam, teswa kasison mana kan dia kata yo bakadu kadang bu yang iya kan
tengah trading sesun ke saya bicara banyak yang kam. Bar gajing bicara banyak ang ngabu gajing tok kau gajing ujor persya. Dewi estar sing jenana bekum sadarche bu train marway ki kam train bor. Kabaar kalong bakat ba kampadon gajing ya penpek da kabaya sutu jing mut hapadeng jong kasnat himan wa tumur bagajirang. Ai bakan ne shwa ku bagajulong boros kata gajing pejing jong bagajirang. Henry, gidon kam banyo la kajong kima kapal aslan. Tang bang gidon kam ya kajing sutu jemut kenapa kan domi kano kajing ya per jemut apa deng kihima pramarjan. Kata kade kajing kuak kajong na nakaleng kadus konsel bakan sim kia. Kisin jam kajong ai kalong banapan pek ngor kiai kumno petulun kumno kakam ki kesencarnya. Lada day taka publik konsen kapiang Henry kum kajing yo i jong nate kilong break. Daga jing sutu bar kaju sude ke simet ke jongki am ngaju i kidur kita nomor balai kawai kalau kumne pi ngingi atrai abang adai kum sekretari ngi don lak order ngiyo ek order bala ajiet bala tung ke proceeding register ke babiang nadu pasdang lada pi ong ban penkenya nga okay fine ngi don kam ban penkai ke komiti ngarung akloi ban resign ke komiti Henry ban suyajiet nokit kam ban suyajiet menteri sharum sandang hakidukan sya haki restoran kapamla bandong bagumla ban pedang kata ngakwa soban wanra soban poisa kata ngakwa soban wanra ya hikat tu kat de kibenta kenang bana kan ke bang wanra tidur kidar kibati kena kin sapau bat kin sesya la persyang ru ban fail wada ka RTI na po de council badakan ka RTI na ka council tak baburom banyo i omdei bangaken no ngamkwa banya kedau banya kawang keti lane banya lek menukur kom keren da kajing sisya keren da kajing sisya ba kata kajing long diktator jemu yaki ba umon weng yaki ba umon utung yaki ba umon uweng kapau sai kadaru hakane kajing don armut kimentri na kaju kakor hakasinat iman wa motumor na kaju kakur maulong don armut kimentri way uba Emrit Singh maulong but way uba Rolling Star maulong to but kini ki armut kimentri kidai na kaju kakur judo nari kasi bantuan armut kimentri hakahi way kahima na kaju kakur to kabaar galong kimentri barokot jong kasinat hima na wa motomor kidon khat prangut kane kalis kadon nangne kidon khat prangut kane barokot ka kopi jong sanat menteri kadon bangga Henry katkum ka RTI lalap ba ula sobet ya kalis jong menteri tang khalayut kabut tang ya ki bauman bat kini kilis ki menteri sangot uklem sobet sa kadise council bat kini kilis jong menteri ki ba uklem sobet kidai nakakur sela nakakur karjana nakakur janong nakakur kriem ba nakakunong tekapan pau syai ba umburam ya kakur kajat jo kini kisan kur ba klem submit ya kan kalis sa kementri argalong ajing trei diktator jong umur way kapau syai kadaru ha kane kadon kane kaway ha ka arpu arterik ubnai balai mach arja ratusan kajing IT ya kalan pata jaga Guwahati Christian Forum nagbenta kalum jingtep jongkin riu pesan teli kibalang daka office of the snat imano wa motomo sadar sa yong lingdo ship riboy district nakalaya hak arpu atri umas arja ratusan ya kanil adon ru kajing persya nakikun ki hajar jongki masoyo katung kajing pensyai jong iba PS lingdo yong bikine habaki yawe ya kikun kasi ban buhay snong sati ban penbun pa ikun kasi daga jingkit klik kini ke arnut ya kajai benreo kay ganda kamdai ka proof but kada kajing IT ya kada sakin riu santali kay ganda ka Guwahati Christian Forum kada ka rihasi kamdai kibri bala asam ka Guwahati tay katon kata kajing tray nakabanta banong bagi don kajing kit klik ya kabit kabiang badia kesensyar kadar it kahima jong karikasi jong nas ngulang ngo ru haba ulen do haba ukha ya gane kawai kalis katkum ka RTI lalap ya kidukot jong kamau tambur upha la kapha marway kan kajeng tip ka komiti nalay
Klem non designation. Secretary mano, President mano, Treasurer mano, Finance Secretary mano, kumbakalong hakini kiwe pate ki appointment order ki bamensua ngibiang lot na dong sadong barokai. Kane kapor bamensua ngibiang lot na dong sadong barokai. Bat kabasno kala kalong baulen do sayong ya kane uayak approve. Uayak approve. Kumno karulang do sayong om sutu akati siya uday ban riton biang ya kane. Banay ban ong ai ya ke details do ke designation jo kibre. Hi, kane ki berfait ka pau syai pe kai ka bawon banle ule marway without the consent jong ka executive dorbar snap himahi berkoi. Am ong bu de leng do an rei nomor ba usudar sit upha ya kane sakima so yong uleng do so yong acting leng do so yong pamantau ba pidyon el thaba uaya ka recommendation tapi uaya ka approval tapi kabomla ki ben pedang ne kan ete. Kabomla ben pedang ya kabum kan ne ki berkoi kai. Kumba kalong hadu mentate udai ba estansing jananung pet klem da pentri kamya kan ngalang oru ya gane ko odar kala pemir susul ngadu ar pukunda trik benai april ajara puar ban kalian juki ma so yong kamsim action ni gane ban nganget ba ke isi ka bathama jong ka diskonsil menta kan sabutin yang ne kakam balai ba ka diskonsil ka batha ya ka hima so yong bade ban remove no ya ule estansing janana kakam sedership. Baro ki menteri jong kasinat imano wa motomor. Badakan ya agreement kalong lada don kan gono kacing perjing mod da pedeng jong ki menteri bar pedeng jong komiti. Ngi don kam pada penbejua. Henry ke ba pula ka berkonstruksi kalong. Ba usudar sisiap daladai pedeng yang kacing pendek wala da kala don kan agreement. Kan agreement in original kebangabu office copy mga sekretary. Penriu spa ya kaktin la jong pendan kam ya kabakan kiyo kaktin kasih kaktin la jong akan roy kan pa hakajing ya kop ya lekai ya ki bajob kiyo ya ki medal kakintien kasih kadai takama kidon lajat ki takama gold medal kamut takama kser silver medal kamut takama rupa, but bronze medal kamut takama mong, dair nong, namar nong kamut brass hakaktin pareng. Tudayakan mau kendit ho, lapan mi dakapati CTV, nakabenta ka jingmentoy upat ba.